Assalamu alaikum, hurmatly bizning kanalning ko'ruvchilari. To'g'onlar, biz No'qatdamiz. No'qatdagi to'g'onlar Absamat ekan uydagi cho'jalarni ko'ringizlar to'g'onlar. O'shu cho'jalar sotuvga chiqdi to'g'onlar. Hozir Absamat aka o'zi bizga bu cho'jalar to'g'ri aytib beradi to'g'onlar. Mana qarangizlar. Bu yerda negizi cho'jalar ko'p ekan. 1 oylikdan 2 oylikgacha cho'jalar bor ekan to'g'onlar. Mana o yoqda dag'i cho'jalar bor ekan, aralash. Jersey dag'i bor ekan, kalashekalar dag'i bor ekan to'g'onlar bularga. Qarangizlar. Assalomu alaykum, Absamat aka qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Mana cho'jalarni boqqaningizga qancha bo'ldi endi? Bu çocular 1,5 aylık çocular. Aha. Bu parça 1,5 aylık oldu. Özü yazdan beri size bağ otağız. Seyraldan başlar. Sezon. Bağı satıp satacağız. Buna hazır emi paradalar qanday o'shunda bunalarni? Bu yerde paroda aralaş. Jersey var, galaşeka var, koreyski tojon degen biri var. Kaşeki dem türünden var. Allah şirketi de bular. Lan galaşeka o'xshaydi bunalar, kallar. Buna jersey o'xshaydi? Jersey aralaşı var. Buna parı var, koreyski tojon degen var. Adleri var, türünden var. Soğuksun, dört türleri var. Dört türünden var. Aralash ekan-da bunday deganda. Bularni qanchadan da o'tasiz endi? Bazı 200'den de otağız. Anan optum göğre alalı degenlerge daha düşürüp veririz. 150'li alalı degenlerge düşürüp veririz abi. Küloşu yollar var ekan. Yolları var. Bizde 1,5 aylık çocuğu, 1 aylık çocuğlar var. Adamlar alalı degenlerge 150 sondan 1 aylıklar. Ya bu yerde qancha bor ham? Qancha baş bor? Bu yerde bir 600-700 de çocuğu var. 600-700 de çocuğu var. Evet, 700 de çocuğu var. Ondu 20'ni alan degenlerge de sataveresiz. Ondu 20'ni alan degenlerden satıyoruz. Buna getirenler. Olur. Olur etken. Daha kaçta çocuğlarınız var aslında? Budan çırakları var mı? Budan şerefler daha var. Bakın, onda. Günümüzlerce kararlı çocuğlardı. Bu kaç günlükleri var? Bu var 1 aylıklar. 1 aylıklar. Bular da aralaş oxşaydı? Bular da aralar. Qancha ekan? Aralash ekan. To'g'onlar, mana paypog'i bor ekan. Bular qanchadan da o'tasiz? Bular 160 dan. Bular 160 so'mdan. Bularchi, bular kichik taraftar ekan-a? Canı çıkanlar var mı? Canı çıkanlar. Bulardan bir tağıl veririz. Bular qanday parada? Aralaş bulardan. Şu hazır çocuğların kişneleri. Bularda aksiya 47 sondan kurtarıyoruz bularda. Aksiya? Ha. Bir cuma şunday aksiya olur 47 sondan. Nega to'g'onda 47 so'mdan aksiya qildim bir jumaga. Olib jetishib qolingizlar. Galasheka bor ekan, turidan bor ekan. Qarasidan bor ekan, tojjonidan bor ekan. Adillarda bor ekan buni qarangizlar. Yaxshi. Daha qaysi yerda bor? 1 aylıklar kaçtı? 1 aylıklar var. Buna 1 oyliklar bor ekan bular. 1 oyliklar. Bular cho'ng ekan-a, boya qaraganda, cho'ng ekan. Cho'ng qoldi bular. Bularda o'zi vaqt kerak edi, buni qoldi. Vaqt yönünde eski salt, o eski qo'yib qo'ysa da bo'lar. Endi men 150 so'mdan bu 1 oyliklar. 150 so'mdan ekan to'g'onlar bular. Maka, endi men shunda makanim tortilganini bersa bo'laveradi ekan mana to'g'onlar. Yaxshi. Nadiler bo'lsin-da. Adliyer doktorun çocuğları da satılır. 130 so'mdan. Hemi chiqqanlar. Canı çıkan 3 gün 4 günlük bir cumalık bulup veriyorsa 130 so'mdan. Bularga da aksiya 150 so'm bo'lyaptırlar, düşürdük buların da aşenasını. Tukumlarına zakaz alıyoruz. Tukumlarına zakaz alasizlar. Qanchadan ham tuxumi? Tukumlar 40 so'mdan. 40 so'mdan. 40 so'mdan ekan tuxumi. Daha qaysi yerda bor sizlarimiz? Mazilda da bor ekan-a? Bular da janagıdan mı so'raymiz? Bu taza kandu jerseyler, bu jersey alan degenlerge taza kandu. Bular da 230 so'mdan. Qaralari, jerseyler. Qaralar jersey. Atları satılmaydı. Ana qazlar satıladimi? Qazlarda zakaz alıyoruz. Esli alıyoruz deseniler
300 сомдон казын чөжөлөрү. 300 сомдон. Жакшы. Так. Ушул эле чөжөлөр же мына жакта да бар. Мына жакта да бар экен, а? Бардыгы ушулар баягы. А, 7 чөжөлдүн ичинде ушулар. мыналардын шериктери экен, да, туугандар. Мыналарчы мына актар. Булар майра чөжөлөр. Булар да 1 айлыктар окшойт, э? 1,5 айлыктар булар. 1,5 айлыктар. Булар канчадан? Ошо 200дөн айтылган. 200 сомдон экен. Жерде жүрөт ошол чөжөлөр жарымы. Молодец, мына жерде. Чөжө көп келе бермедер. Бул жерде эме окшойт, адилер окшойт, э? Адилер. Булар бирөөлөр. Заказбы булар, э? Булар заказга багылат. Заказ экен, туугандар. Сиздер да заказ бериңиздер, ушинтип аласыздар чөжөгүңүздөрдү. Мына каздар экен, же өрдөктөрбү? Өрдөк. Жана голубой фаворит деген ушул эмеспи? Голубой фаворит деген ушул. Ушул бир жумалык чөжө, мына чөжөсү жакшы чоңойот экен бул. Шуну дагы заказ кылсаңыздар, буну дагы алдырып беребиз. Мына туугандар. Жакшы көмөк. Мен да кызытам негизи ушул өрдөкчө. Тукумду жакшы берет дейт го? Бирөө жүрөт го 1 айлык чоңоюп калды. Мына туугандар. Мына адилердин тукумдары окшойт, а булар? Жаңы эле свежий окшойт. Мына буларды 40 сомдон дедиңизби? 40 сомдон заказга чогуп беребиз. 40 сомдон экен туугандар. Жакшы. Эштеги толуктардан бир көрөлү, адилерди. Так, мына алсын. Мына адилердин толуктары экен мына. Мына каралар жерси окшойт, а? Каралар жерси. Буларды үйрөнгө ошондо, а? Буларды үйрөнгө быйылдан кийинкиге уруктукка алып калдык. Бирок чоң болду экен, а? Шулар нече айлыктар шулар? Шулар аз 4 ай болду да. 4 айлыктар, ушундай чоң болду. Ичинде 4 ай болот. Чөжөлөр. Булар 6 ай 7 айдан тукумга кирип баштайт. Мына адилер толуктор, шулардын тукумдары заказга сатылат. Чоң экен, бирок толуктар, а? Чоң болот экен. Мына чоң болот экен. Корозлору жакшы койлгон, корозлору бар. 6 тоокко 1 короз. 6 тоокко 1 короз. Мына жактарда да жүрөт толуктар. Чоң экен. Бирок жакшы толуктар экен бирок. Туугандар. Şu 3-4 kilogram bolsa керек азыр ушундай жибейбиз, а? 3 килограмм чыгат. Азыр тууп атат да булар, арыктап кетти. Кышта 3 килограммга чейин жетет. Жемге тоюп жибейт. Мыналарчы мына бурделер булар, а? Буройлер бар. Мына бурделер да бар экен туугандар. Булар нече күндүктөр ушунда? Булар 25 күн болуп калды. Өзү калтырып койдук. Өзүңүзгө бакканы. Жакшы туугандар, мына экранда телефон номерлерге чыгасыздар. Заказ бересиздер, байланышып тукумдарына же чөжөлөргө чалып сүйлөсөңүздөр болот экен, кеми болот экен туугандар. Сөз чалыңыздар. Жеткирип берүү кызматы кандай болот? Жеткирип берүү Ошко чейин салып беребиз таксилергечи. Төлөп алып калышат. Ошко Кызылкайга андай салып беребиз. Анан ишке немелерге болсо сүйлөшөбүз алар дагы жооп берелеринчи. Ушул жерде канча адилериңиз бар эми ошон общий? Адилер 40 мастек бар. 6 короз бар. Күнүнө канча тууп атат эми ушуну примерно? Күнүнө 20-22 тукум туат. Ушу 50% туат окшойт. Жаздан бери ушундай тууп атат токтобойчу. Февралдан баштап тууп баштаган, бул суук болду да. Тынбай тууп атат. 2-3 40 болду. 40 болду деп сураганда 10 тооктон бир 2-40 болот да. Алган тууп берет ушу тынбай. Ноябрь былтыр да бакканмын, ноябрга чейин тууган да. Түлөгөндө 1 ай туубай калат, анан башка убакта тууп берет. Ошо. Мынакей туугандар, ушул Абсамат акеге байланышка чыгасыздар туугандар. Мен ушул видеону жыйынтадым. Мынакей толуктарын көрүңүздөр, чоң.